Ivlog yafana ngiqala vele ngisembandweni yabona ngisosho Ramaphosa ungivutile uyabona labafana benza ifokol bayahluleka uvuthi idlantare ezinye zezinye phela makuyimanseni kanje uyazi traffic is trafficking is doing the does ngiveze lapha bomabhathu boma 7.5 million nemashanga nibhegi Adidas ye-2 wanyane angithola ngishaya iwalk lapha ya ajikijiki yabona sengiyongena yazi bengiyakube bengiya eTokyo wanchumfula ngijofule angiyadlula vele lapha yazi ukuhamba uyi1 kuba siyero shooter waya alapha yabona ngiveza amadoda ayasebenza ngiveze mina la iMaritzburg lami bafethu yes sesayile angihlanyisa ngiyabona ke lapha sengizongena ku1 la ngichongle shonto naye toto shinglantuvu ayintoshi hu yabona lapha sengingenile eChina ke bafethu ayithola ngisiveze lapha sengisondela angirunta ama-chance lapha eyoma second hayi leker enkiyo lentwana zengibizwa ngekaferi sifuna ukungibhastisa alapha ngiveze boma 200 million billion zillion nyana ama-agent ashaya meeting la avele ngibaveze yabonana legate lakona angivezi inature ngithi niyangazi ngokuthanda inature mina noba ngahlala ehlathini anginandaba bafethu ngiya-enjoy ukuvela emahlathini ayabona lapha sengiyangena ama-parking lot wakhona ke ngivela sengikwatile ngiveza ubuso bami bebishibishi uzongenzani ungiyeka izolo mntasekhaya sengingene ku-wine show mfoto le ngishonti yangishonto lontontontonto ayabona lapha lambile ke ngisabala imali lapha ukuthi ngiyobhadala malini yabona se-account shutu nayite shinti lonto lambile lapha yabona secure bag sekugcwele umbhakana lapha yo my sister nawe ngeparachute ungitsanga amara sikho lapho ke nibiza bomnyopisi bazothatha lamaplanga lawo bayowakalisa ngikhiphe le ntshebe yami nalesimali sami esichaza umhlaba wonke sidume jikelele emhlaba jikelele tamatiso yiso iyelele matamatiso yiso mntasekhaya namanga le passage leni sidudla ngeke sidlule mntasekhaya mayisidudla uyahesha la onama sasho sivela nkosi yami yo ngathi bekangifile angisho ngiveze traffic ivie lapha beauty of nature ngithi uyazi sengisukile ke Tokyo manje sekumele ngibuyele airport ngiyogibela iGP ngikhipha imali lapha nginika uMagetsa sengibuyele eGauteng osangise airport eGP ngiyakhona ngizwile bathi amajita namaveni amnandi somehow angazi kuphi lapha emvula bese yenza umretivity ke lapha eMall of Eastgate South yabo lapha ngiyagijima baba yo ayibheka afeli yabona manje sengingene airport la kancane nje ngithi nani niyazi ukuthi ngenza into eziright barichila ibulaya nonse Alexander uzohlangana nembuzo estradeni uZambela nkosi yami ngivezi ehostela yamaZulu amagwala bathembele ibhamu ningabasabi ngiveze lapha nhluko udimantlu angeke lathi babulini ngiveze lapha bathi kuse Tokyo eToyando eZimbabwe eBulawayo angidlule ke lapha yangisahamba niyangibona nani la sengiseteksini ke manje sengibuyele eGiyani ngithi emalamulela eShibankof angidonse ngivula umnyango lapha ya bangiqeda ukuvula umnyango obvious kumele nginibonisa ama-products lapha ama-customer yangijabulisa plus i-delivery efana na-River brand yabo sengistoke nama-golf t-shirt ke bafethu nenza into right angidonsela uzi-50 lapha ngithi la ngiyakhona ngihlangana no-China badakwa ngabaphuza utshwala barimonatwa igetsets awudakiwe Warrix indawo engiyakuyo kahle naye lapha niyayibona leya twist ebhaliwe ayabona sebe banginike imfanelo zami lapha sengiyagoduka ngendlini ngiyobulala danko.